Došli u novu epizodu Brawl Starsa. Danas ćemo igrati sa Tikom. Ne sa Tikom. S Darylom. Ovaj put ćemo igrati s Darylom. Tako da prvo otvorimo ove 4 kutije što da sad imam. Prva kutija, ništa. I hate my life. Because I hate my life. Ovo ću nam vraka, tako da ne bude da stvarno nikad neću dobiti. So we can se dobije solo showdown, solo showdown. Ajmo. Organização e 30 segundos. Opa, Jimmy. Dobro, senão mój big skin. Stay alive. Nema timanja. Ne mora da se nabijem. Ne mogu bokti. Ajo, pa što si na mene napao? Što ja vam herod jebote. Nećeš mi vjerovat, ja sam se herod. Neće mi u ovu igricu. A neće niko vjerovat da sam se herod. Fakat mi neš vjerovat. Pa da napravim to na svom zagrati. Tonci, da danas mu da i da umru. Aj, gdje sam ti? Tako. Aj, na panicu ti. Derfeta nekoga. Nije, ne barba, braće. Sad kad bi mi ove tako... Mislim da je ovo prvo mjesto. Ja mislim da je ovo prvo mjesto. Ne! I hate this school. Joj, brat, ubila me stoka ko iz kuka. Tako, iz kuka me. Neš mi vjerati iz kuka me, rok onako, kukški onako, i onda sam ja, i onda je ona, opet. Niđa kutije. Uzeti ovu gore, naravno da ne mogu. On se ultra polako roste, vrat, moja braća. A neka to meni ulta sam raste, meni je bitno da ja savršim ult. Šta ja pričam? Kon. Ja sam stvarno nekad budali. Ja vidi koga. Ako si tu, da mi neki znak. Nikog ne urazno šta je ovo. 9 ljudi je živa, ja nikog ne vidim. I znaš da ću ja prvi i 2 udarstva rokom, da ti dam istri. O, trknitet.
Tako video, sam treba da je crkne. To je ništa pretjerano strašno. Tako je tu. Lijevo, hop, hop. Green light, family book. A što mene pucate svađu, bro? O, ako te nabije napašt, to nek si ti ultu iskoristio sam da mene nije šla. Zašto me? Pošto da danas će ubije. Ljubo me. Joj, brate, odigrat ću još jednu. Joj. Ja ne mogu vjerovati, ja ne mogu stvarno vjerovati, ja sam idiot. Ja sam idiot. Nemo ponovo burazor. Sad se usvoje ništa nabiti. Sad ono onih ljudi koji nabijaju ljude na nešto. A nema kakvi. Zašto mi health ostao? Lijepo je kad se healaš. No je sad napadam da te nabijem jebote. Ne možeš tekat jebote. Ajde van jebote, ne možete baviti. Nadjeći vam samo na svijetu. Nego kako ste vidjeli, što ima kod vas, napišite mi dolu komentare. Da ja znam, znaš. Jer ja znam znanje. Tako je. Možda da sam to upravo rekao, ali baš me briga. Samo muževno. Šalim se. Neće više biti ne šalim se, da će biti zezam se. Tako je. I to je tako. I ne možeš mi ništa, ću pravu tipatla. I mortiš ga drugi, pa ne mora da sad nabijem. Ajde, šta bežiš, begaš, Ičko, begaš. Tu si, Ičko. Begaš, ujebote, begam i ja od ovog dole konjito. Konjito ima puno Dorito. Ti si ga vidio preko 300 trofeja, mislim. Što me zajeba. A dobro, sam je sebe zajeba, tako da baš ne briga. Ovo repetit. Jeboti tu. More ti. O ti niješ ti. Ubij nju i men to paši. Ali zna da će mene napast. I sad šta radi? Ne morate nabijem. Baš ti je Jedi-a. Ubio me. Ubila me Dugran. Drugo mjesto, plus 6 lagano, 15 trofeja, 3 gejma. Nije loše, burazno. Nije loše. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, obavezno like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizoda. Like, pause.